Me wo Dr. George Esiama Junior waha. C4C liver specialist hospital ho in Ofriba. Na ene yo se e kasa fa role of liver in regulating the prostate gland. As a new liver ni de say yin free bibia mu enye ye. Bibia anti mema no prostate no gland no. The liver no ye edeboa. So ni se busumi we no e prostate awareness month. Nti omo ewo liver tone wo hoyedi tie ni ye wi bibi kire wadwe an wafre dog na fe ono wato aso dog me mo akwa be na bia bokode enyame ase pa adwuma musu koye yeguso enyame ase ene wo se ye hwe de liver no ye ewo prostate gland ehu adama ma yentio Stefia ye betia na ye ka se sa prostate gland na no e yes ye betia ohwefo bia ene anope na yada obi bia so ase sani how can rightly this month no a prostate awareness month nti yegusu bohu dero na prostate no ubisa say gland no den pacho prostate gland no important gland na emema nkwan wo bi okay yeah o share the history of prostate gland na your friend prostatis a Greek word which means the guardian and as a protector na just or your obamofo kese pa. Now you see a part of the male reproductive system. Now you share anatomically your bladder no akoye jonso chano na jonso nyina begada. Na se ho pe no na prostate gland no ehye. Na bladder no so akoye jonso chano nti ya wose ebie na jonso afa the friend urethra mu na ba abonten. Nti na se ho pe no prostate gland ehye ho ya say surround urethra ne kakra na ne djuma titru pa edi woni pedua no mu ne said ye ni pedua no ye wo special cells bi wo ye testis mema to say Sertoli cells Langdon cells we mu ne produce sperm cells ne maye and so sa sperm cells no ya no ma ho oden no wo fom enu nti nyankopon the prostate gland no ahye ho a ono no be ma no nsuo sronko bi sa ensure no say a contain zinc, a contain phosphate, a contain citric acid, a contain alkaline. When you na ye enuane ahoden bi a ma sperm cell no strong, very very healthy so that omo betimi anante. Akwa akoshe oba nyensen. Okay. Sebi ye nuane mo mba no genitalia no hwehwe mama ehu say acidic kakra. Enti alkaline no eboa sene be balance between acid and alkaline so that nyinse betimi akoso enti prostate gland is a very important organ apart from say Kenyan sperm cells no osan so ewo PSA ni a prostate specific antigen a special protein bi and also boa ema sperm cell no etimi nante enti say the prostate helps in the mobility of the sperm cell na wasan so anourish no iron rich no enti prostate gland no ehu hia ma mema ehia ma sebi ahoden ya beba ya sperm cell mu na nyinsan etimi aba enti ye ka prostate gland na ne djuma kese a edi no say fia ye nuanu mo mba so bibi ye fe the female prostate yes emre ma ye kwan ma ye nko into details but ye female prostate examples say prostate disorders. Yes, if you mama you say prostate gland no ne ho hia nti any baby a owo no most of the time infection ha no nti say emoa bi emfa eni hu titru bacteria etimi nya kwan be fa urethra ne mu not na ho cha otimi swim no akwa ko infective prostate no na ma wenya prostatitis that means the prostate no aye inflamed ebi wo kra ye wo acute na che say afi na starting and na say chronic abache empem bebre no emema yenya gonorrhea syphilis we will have 10 years 15 years or so we treat it but obeba hospital abaya the test bi na recurrent na che say prostate gland no ba be infected no nti prostatitis is one major one and na prostate cancer akoye canker or how kese pa gradually build it. If your mama you say apart from lung cancer, skin cancer, prostate cancer, a very common one memem. Most of the time
a lifestyle, genetic, and a new account. Okay. And your benign prostatic hyperplasia. Hyperplasia na hypertrophy chese ayekese. And a benign chese enye cancerous. Inti prostate no to me yekese more than the normal size no. Yawo akwala fofra na ye bema prostate gland no eye ketu ebi te se beans. Okay. But ye nyi no na no so nyi. Inti ye say eye directly proportional to your age. Because ye nyi a your hormones e build up. Hormones no so e feed prostate gland. Inti say ebe ye kese more than normal. Na afe o doctor start to say oni o ba be di prostate disorders home komo based on the signs and symptoms awodo u enya. Na eya nioma bebre na kwatwetweba. Your risk factors. Ebi te say obesity, kesiye bebre ekwatweba. Oye kesiye bebre a etimi ma hormones na imbalance kakra. Oye kesiye bebre so a hormones na anya balance a the pressure to other organs no so. Ebi so ho krampo a na eye metabolic syndrome. Ye ka metabolic syndrome a ye ni pedia na eduane kom insio kom edro kom a e wo how our body ni breaking it down and then metabolism no. Okay. But say intimi breaking ye a utimi nya syndrome. Enti bi te say diabetes increase with chance. E bi te say heart conditions etimi increase with chances of prostate enlargement. Enti basically na ye hwe say metabolic disorders etimi come prostate condition so eye kese. Wow. Yes. And the signs and symptoms say yeah, prostate disorders in the other. Yes. So if you have signs and symptoms no a hard dream pa. Well, special client do at sometimes 1 a.m. 2 a.m. no frail. Johnson and ma. Oh. Until oko washroom obetimi are spending almost 3 to 4 hours just to empty the bowel. Wow. Imagine say Johnson ade wache na we dey make oko washroom na emma. Oh. Ti bo say lower abdomen ya Johnson no so ebi wo ho na beba kra e back to bi na jai ebi so wo kra ye stop and start eno hu say e ba afa na jai o ho ai say wo kwotena sia na eno asansa ba bio nti we nyina no so to etimi ka kira wo say prostate no ehu ya atochima Johnson be ye ntentem Johnson no ma pains to me ba be man mu ana emutimi hyehyew. Very important, lower abdomen. Pains no cry to me extend ko wichi. We nyina no e signs e be kire. Ebi wo crampo na etima oye phone mu cry o feel pains wo ye phone mu because of baby a onya pains ninti. These are some of the major symptoms a obenya. Bi cry o ha obekọ washroom but na e ba in trickles. Eso kitinkiti. Meanwhile so chim kase pa. We nyina no e voiding obstructive symptoms. Nature say untumi emma Johnson in free ni pediam. Say Johnson no so in free mu a. Johnson so ye fi. Nti ye fi no so betena oni pedua no mu. Essay organs awodo mu. Emma o blood atimi infected. Itima o kidneys ye infected. Itimi flow efa systemic infection ko oni pedua ni nyina. Ti prostate condition there ye ndi hu agro kra. Nti de na liver no ebeye ana say de na ekwan be na liver no be fa so a be regulate sa how no. If you liver ni there senior in your introduction no kan ye gino cra baby a liver no ho. One major thing is say the a dey prostate enlargement eba no hormonal imbalance. Brebo no so yesu hu say owo hormonal regulatory function. Enti ye estrogen ne ye testosterone na say androgen hormone no ekosoro bebrea estrogen titiro ye nyi no na testosterone no ye mema de no ye mere no asopa fa cheye ba form enti say no ba form bebrea etimi ma estrogen no ehye prostate na ye kese the same thing brebo na bi omo so ehwe cancer enti enzymes bi omo hwe cancer ne o medical cancer ba na ahwe enti ye gidie ni say brebo na hoodin no wosoro a etimi eboa balance hormone no etimi eboa cancer cells no etimi eboa cholesterol how do you produce no so to ma prostate no ye kese enti na ye bohu de ro say peprosto care and I say Livotone yes Livotone yes special medication you combine it with prostate care na ye dey aboa with the prostate enti Livotone no ekenya embrebo no
na brebo functions hormonal function, cholesterol regulatory function, immune function, share infections ni nyina no amana ho ade na kosoro enu nti Liverton were all over Ghana and to some extent part of your friend number medi to Ghana baby a wono ye be free delivery e dey amount ni aye teleconsulting so aka me pa cha friend number na yendi nkomo na yeso yemfa Liverton emwa na prostate condition ahodo ba anyone how bia aba ni pediano so no yen Kenya mbrebo ne ntimi ye 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 050 00 40 328 C4C liver specialist you say obrebo ne wa brapo ye gi ye ndro ni digi ye treatment plans ni di anything na abbreviate ye ka say once treated forever treated anope yeda obibias yes so yeda se papa Dr. George Esiama Junior na oteno en Kano C4C liver specialist hospital na ete won kan ahada bema kwan ye birthday celebrants na Adom nyina sie radi hira mu nyina bako won tena ni mu nso enkyerɛ mo me kwesi aye krado asemidike to aso midi afia amankwa tamaklo